علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شکایتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. شکایتی مردم از بمااشی در تاجیکستان. ارزشی اسعار ملی و مبادیلای اسعار خارجی در تاجیکستان. سرو سداهو از پی برای پخشی اخبار غلط مقرر شدنی جریمه. صدوری حکم اخراجی بیش از 50 مهاجر تاجیک در قزاقستان. تماشاگران عزیز، امروز خبری 4 ماه و 5 ماه بمعاش ماندنی کارمندان دهها کارخانه و مؤسسه های بزرگ در تاجیکستان را از رادیوی آزادی خوانده خیلی در تشویش شدند. از روی شکایت های کارمندان، کارگران برخی از بخش های کارخانه الومینی، تالکو، 3 ماه این جانب و کارگران چند از نهادهای ساختمان نیروگاه راغون از ماه ینور به این سو معاش نگرفتند. مقایسه رقم ها نشان می‌دهد که پرداخت نشدن معاش در کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان به سطح رسیده است که از زمان جنگ شهروندی در سالهای 90 تا به امروز دیده نشده است. در اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند تا 1 اپریل امسال قرض معاش در تاجیکستان بیش از 51 میلیون سومنی را تشکیل داده است که از سطح سال گذشته 27% زیادتر است. اما به گفته مسئولان افزایش قرض معاش نه در 3 ماه سال روان بلکه بیشتر در دوام سال گذشته جمع شده است. بنا به آمار رسمی بیش از همه در ساحه‌های استخراجی کندنی‌های فایده‌ناک، معدن، نقلیات و خواجگی انبار و همچنین در صنعت کارکرد کاردهندگان معاش را نپرداختند و از آنها قرضدار مانده‌اند. بیش از 75% کل قرض معاش در جمهوری به این 3 ساحه استخراجی کندنی‌های فایده‌ناک، نقلیات و خواجگی انبار و صنعت کارکرد راست می‌آید. علاوه بر این، منبع خبر می‌نویسد که کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی نیز شکایت کردند. اینچنین با نقل از همصحبتانش رادیوی آزادی می‌نویسد که از میان تقریباً 25,000 کارگر در ساختمان راغون فعالیت داشته، کارگران شرکت ایتالیایی سرین امپریجیرا، توجیک گیدرو الکترومنتاژ و شرکت‌های روسی سر وقت معاش خود را می‌گیرند، اما باقی مانده ماه‌ها انتظار معاش بودند. به گفته کارگران، هفته پیش طاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان که همزمان مسئول ساختمان نیروگاه راغون در حکومت است، به محل ساختمان رفته در حضور کارگران وعده کرده است به زودی معاش می‌شود. از وعده طاهر رسولزاده 1 هفته گذشت، اما از معاش کارمندان میگویند که درکی نیست. کارمندان کارخانه تالکو در شهر ترسونزاده باشد 3 ماه این جانب معاش نگرفتند. مسئولین گفتند با پول معاش کارگران اشیای خام خریدند. گفتند که اگر اشیای خام نخریده مزد کارگران را میدادند، شرکت مجبور میشد استحصالات را قطع کند. کارمندان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه و شرکت و اداره‌های مربوط به نقلیات هوایی نیز عرض کردند که از 20 مارس این جانب معاش نگرفتند. هزارها کارمندان بخش خصوصی نیز از این میان به رخصتی بیمزد رفتند. کاردهندگان عظیم در تاجیکستان در حال در پرداخت معاش کارگران تأخیر می‌کنند که قانون کار در تاجیکستان برای چنین رفتار به کاردهنده جزا مقرر کرده است. موافق کدکس مهنت، کاردهنده برای هر 1 ماه تأخیر برابر به معیار بازتمویل، یعنی بهره قرضی که بانک ملی معین می‌کند،
ба коргар бояд ҷуброн пули диҳад. меёре ки аксар вақт кордиҳандагон онро сарфи назар мекунанд ва коргарон аз тарси он ки аз кор ронда нашаванд ҳақталошӣ намекунанд. аммо тамошобинони гиромӣ, агар ба ин маълумотҳои ҳозиргуфтаи ман аҳамият дода бошед, шояд пай бурдед ки беш аз ҳама чӣ касоне дар ин рӯзҳои сангин аз пардохти музди меҳнати кормандон саркашӣ кардаанд. бубинед, фурудгоҳи душанбе ба кӣ тааллуқ дорад? бузургтарин корхонаи истеҳсолии Тоҷикистон талко дар дасти кӣ аст? истихроҷи канданиҳои фоиданок дар дасти кӣ аст? ҳамагон медонем ки ин ҳама соҳаҳо монополияи авлод ва хусурбатчагу фарраки фар гӯшаки хари раисҷумҳур аст. ин муассисагу корхонаҳоро дар вақташ серравған гуфта ин авлод аз они худ кардааст. аммо имрӯз ки ба соҳибони ин дороиҳои ватанӣ яъне мардум мушкилӣ омадааст, инҳо аз ҳисоби маоши мардум ашёи хом мехаранду боз мардумро бе додани маош мисли ғулом кор мефармоянд. боз мегӯянд ки агар ашёи хом нахарида маоши мардумро медодем, корхона аз кор мемонд. ин корхона чӣ корхона будааст ки аз тамоми имтиёзҳои давлатӣ бархурдор аст? коркарди боигарии кишвар дар дасташ доим қарздор мемондаасту кормандонаш бемаош. ин корхона чӣ корхона будааст? ширкатҳои истихроҷи канданиҳои фоиданок ҳамагӣ дар дасти авлоди раисҷумҳур аст. инҳо конҳои ангишту симо, тиллову нуқра, сангҳои қиматбаҳоро ба даст гирифтаанд. аз тамоми имтиёзҳои давлатӣ бархурдоранд. аксарияташон аз супоридани андоз озод ҳастанд, ҳатто аз боҷу хироҷ. инҳо боҷу хироҷ намесупоранд. дар ҳамин ҳол наметавонанд ба мардум маоши худашро пардозанд. бар замин талаб мекунанд ки дар ин рӯзҳои сангин соҳибкори бечора, соҳибкорони қаторӣ, соҳибкороне ки латтафурӯшу семечкафурӯш ҳастанд, бетаъхир андоз супоранд. талаботро имрӯз дида истоде, сари хона дар ба дари мардум давр мезананд, андозатонро супоред. болои мошинҳо баландгӯякҳои калон калон овезон карданд, ҳои мардум андозҳоятонро супоред. худашон маоши мардумро намедиҳанд. шумо маоши мардумро надиҳед, мардум аз куҷо андоз месупорад? чини дигар, даҳҳо созмонҳои ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон тавсия дода буданд ки дар ин айёми буҳронӣ аз сарфи маблағи буҷа ба иншоотҳои дуюм дараҷаву сеюм дараҷа даст кашед. ба ҷои ин мардумро дастгирӣ кунед. инҳо ҳоло овораи ҳайкали пахтасозию ба ҳизби халқи демократии Тоҷикистон идорасозӣ ва ҳамин иншооту биноҳои Тоҷикистон дар дастатон аст. бо ба куҷои ин ҳизби халқи демократии Тоҷикистон шумо идора месозед? дар ҳамин шаби рӯзҳо бо макидани хуни мардум. куҷои ҳамин коратон мантиқ дорад? дар тамоми ҷаҳон илова бар он ки музди меҳнати мардум бидуни таъхир дода шуда истодааст, ҳарчанд кор намекунанд, аз ҷониби давлат кӯмаки молии хӯрока шуда истодааст. инҳо бошанд, ҳукуматдорони мо бошанд, худашон шоҳ, тавашон вазир, бо вуҷуди он ки надодани маош ҷиноят аст, ҷинояткорона маоши мардумро намедиҳанд. боз ҳар ниҳоди ин ҳукумат дасти гадои сӯи дари мардум дароз кардааст. барои дастгирии систод пул де, барои обёрӣ пул де, пули барқро де, пули ободониро де,
андози замин ро де ва ҳоказо. Пул де. Инро бинед. ҳукуматдорон вақте корхонаҳо маош дода натавониста истодаанд, онҳоро сафед мекунед. чун ба ҷуз сафед кардан дигар илоҷ ҳам надоред. طبق مقاله مردمی قاضی آچه را تجاوز کند به کی مراجعه میکنی؟ درست شما را فهمیدن ممکن است. اما چرا مردم را مجبور میکنید که در همین شب روز انداز سپارد، پول آب سپارد، پول برق سپارد، انداز زمین سپارد و غیره و هاکذا؟ چرا شما که مشکلی کارخانه و شرکت های مربوط به نزدیکان رئیس جمهور را دفع میکنید اما مشکلی مردم را درک کرده نمیتوانید؟ چرا؟ میدونید چرا چنین است؟ سببش را به شما میگویم. چون که شما حکومتداران را مردم نه همون صاحبی کلان این کارخانه ها و کان طلا و نقره کشور وظیفه داده است. اگر شما را مردم انتخاب میکرد، پیش از همه شما مشکلی مردم را درک میکردید و به داد مردم میرسیدید. امیدوارم این روزهای سنگین برای ملت عزیز درس بزرگی شد و مردم درک کرد که باید در انتخاب شخص مسئول سهم داشته باشد و در انتخاب مسئول مردمی نباید خطا کرد و به بی‌پروایی راه داد. اکنون چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحد را بشنوید. بانک ملی тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз душанбе аввали ҳафтаи равон эълон кард. тибқи нишондод арзиши 100 рубли русӣ то 14 сомониву 80 дирам ва дар бозори нақдии кишвар то 15 сомонӣ арзиш дорад. қурби доллар бошад пас аз суқути чандин вақта рӯ ба гароншавӣ овардааст ва мутахассисон низ қаблан болоравии онро пешгӯӣ карда буданд. бонки миллии тоҷикистон қурби миёнаи фурӯши $1 иёлоти муттаҳидаи амрикоро дар муассисаҳои қарзии тоҷикистон аз 10 сомониву 29 дирам то 10 сомониву 30 дирам арзёбӣ кардааст. қурби миёнаи фурӯши 1 евро аз 11 сомониву 64 дирам то 11 сомониву 80 дирам муайян шудааст. аммо дар муассисаҳои қарзӣ ва бонкҳои кишвар нисбат ба нишондоди бонки миллии тоҷикистон арзиши асъори хориҷӣ поин аст. дар бонки асхата хариду фурӯши 100 рубл аз 14 сомониву 60 дирам то 15 сомониву 20 дирам муқаррар шудааст. дар спитамен бонк бошад арзиши 100 рубл аз 14 сомониву 50 дирам то 15 сомонӣ ва дар алиф бонк бошад 100 рубл аз 14 сомониву 70 дирам то 15 сомониву 10 дирам нишон дода шудааст. ҳарчанд бонки миллии тоҷикистон огоҳ менамояд ки берун аз сарбонк филиал, марказҳои хизматрасонии бонкӣ, нуқтаи интиқоли пул ва банкомату терминалҳо анҷом додани амалиёти мубодилавӣ қатъиян манъ аст ва риоя накардани талаботи мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ қонуншиканӣ ба ҳисоб рафта боиси ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашидан мегардад, дар бозори сиёҳ асъори хориҷӣ гарм хариду фурӯш мешавад. аксари тоҷирон ки аз хориҷ молу коло ворид мекунанд, бори худро бо асъори миллӣ фурӯхта, барои вуруди навбатии мол асъори миллиро дар бозори сиёҳ бо асъори хориҷӣ мубодила мекунанд. маҷлиси намояндагони тоҷикистон ки рӯзи 10 июн ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тағйирот ворид карда, барои пахши ахбори ғалат дар бораи бемории ҳамагир дар расонаҳо ва шабакаҳои интернетӣ аз 580 то 11600 сомони ҷарима муқаррар кард, Сару садоҳоеро ба бор овард. созмони гузоришгарони бидуни марз ки қароргоҳаш дар Париж аст, таъини ҷарима барои ба истилоҳ нашри хабарҳои носаҳеҳ ё дурӯғ дар бораи коронавирусро дар Тоҷикистон маҳкум кард. Жанна Кавелие, роҳбари бахши Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ ба Радиои Озодӣ гуфтааст, ки бар асоси қонунҳои байналмилалӣ сохтори давлатӣ ҳеҷ гоҳ ҳақ надорад ҳукм кунад ки чӣ рост аст ва чӣ дурӯғ.
созмони гузоришгарони бидуни марз аз мақомоти Тоҷикистон тақозо кард ин бандро аз қонун берун кунад, чун ба гуфтааш метавонад боиси суистифода аз сензура шавад. ҳуқуқдони тоҷик Наврӯзо Динаев ба Азия плюс гуфтааст, ки ба назар мерасад вакилони парлумони Тоҷикистон дар тасвиби моддаи нави қонуни кайфарии кишвар бо шитоб амал карданд, зеро бар асоси қавонин полиси Тоҷикистон ҳақ надорад ашхоси бидуни ниқоби тиббӣ ва ё хабарнигоронро ҷарима кунад. ҳамин тавр садҳо нафар журналистону блогерҳо, созмонҳои журналистӣ ва дигар созмонҳои дифои ҳуқуқи башар ба ин қонун вокуниш нишон доданд. маҳдуд кардани ҳуқуқи журналистон ва ҷомеаи Тоҷикистонро аз дастрасӣ ба иттилои қаблан мақомоти аврупоӣ ҳам интиқод карда буданд. ҳукумати Тоҷикистон таи чанд соли ахир барои фишор ба хабарнигорону матбуоти мустақил бисёр танқид мешавад. созмони гузоришгарони бидуни марз моҳи апрел дар шохиси нави озодии матбуот дар ҷаҳон Тоҷикистонро дар миёни 180 кишвар дар мақоми 161 ҷой дод. додгоҳе дар Қазоқистон дар аҳди коронавирус ҳукми ихроҷи беш аз 50 муҳоҷири тоҷикро содир кардааст. дар ин бора радиои озодӣ хабар дода навишт, ки ҳоло ин гурӯҳи муҳоҷирон дар гузаргоҳи Жибек-Жолӣ байни Қазоқистону Ӯзбекистон ҳастанд. сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон мегӯяд, дар бораи ихроҷ шудани шаҳрвандони кишвар ҳеҷ иттилоъ нагирифтааст. шумораи умумии муҳоҷироне, ки дар гузаргоҳи сарҳадии Жибек-Жолӣ қарор доранд, то рӯзи 11 июн 178 нафар ҳисоб шудааст. беш аз 50 нафари онҳо мегӯянд аз Қазоқистон ихроҷ шуданд. ба ихроҷшудагон муҳлат дода шудааст, ки дар давоми 3 рӯз ҳудуди Қазоқистонро тарк кунанд. бештари қарорҳо рӯзҳои 2 ва 3 июн содир шуданд. дар сурати тарк накардани қаламрави ин кишвар онҳоро ҷазои сахттар, яъне зиндон таҳдид мекунад. ин дар ҳолест, ки мақомоти Қазоқистон ваъда дода буданд то 10 июл ба муҳоҷирон ҳаққи дуруст кардани санадҳояшонро медиҳанд ва касеро ихроҷ намекунанд. аммо муҳоҷирон гуфтанд, дар санадҳое ки дар даст доранд ҳушдор дода шудааст, дар сурати тарк накардани ҳудуди ин кишвар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. онҳо мегӯянд, дар вазъе қарор доранд, ки на мақомоти тоҷик онҳоро мешунаванд ва на мақомоти Қазоқистон. шаби 2 ба 3 июн аз марзи Қазоқистон ба Ӯзбекистон беш аз 200 шаҳрванди дармондаи Тоҷикистонро ба ватан баргардонданд. як рӯз пас даҳҳо муҳоҷири дигар дар марз ҷамъ шуданд. мақомот он замон гуфтанд, ки муҳоҷирон аз вазъ истифода мекунанд ва бе ҳеҷ сабаб мехоҳанд ба ватан баргарданд. он вақт мақомот аз муҳоҷирон хостанд то анҷоми карантин дар кишвари иқомати худ бимонанд. Қазоқистон баъд аз Русия кишвари дуввум барои муҳоҷирати кории шаҳрвандони Тоҷикистон аст. садҳо шаҳрванди Қирғизистон аз Москав ба ватан баргаштанд. طبق اطلاع رسانه‌های قرغیزی 358 شهروند قرغیزستان با پرواز مخصوص برای مهاجران از شهر مسکو و شهر آش در جنوب قرغیزستان بازگشتند. سفارت قرغیزستان در روسیه 229 زن، 63 کودک زیر 2 سال با همراه مادران خود و 3 زن سالخورده را دیروز یکشنبه به خانه‌شان گسیلانیده است. سفارت قرغیزستان در روسیه همچنین اعلام کرده است که 6000 شهروند قرغیز در پی گسترش کرونا خواهان بازگشت به وطن هستند. تاکنون 9372 نفر شهروند قرغیز به کشورشان بازگشتند. بر اساس آخرین آمار تعداد مبتلایان به کرونا در قرغیزستان به 2207 نفر رسیده و 27 نفر نیز جان باختند. این بود تحلیلی ما و شرح خبرها تا این. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسانه‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 247. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.